Malo o maulelei. Ko e wike lea whakatonga eni o e wāwhi ua tolu. Kulupu ha ape mata me langi o Glen Inesi. Koutou leke reka, whainga tā ia, mo tuku hausia. Ako komi piuta, kia kinau tolu o kutoki kamata, le soni hono tolu. Ko ngahi mea te ke ako i he le soni hono tolu. Uluaki, whakatau kei i koe hono ngāwe ake e-maili. Hono wā, i loi a ngahi tohi e-maili o whakatu utāmaki, mō mau he vailasi, tene mau mau i ho kompiuta. Uluaki, whakatau kei i koe, hono ngāwe aki ai e-maili. Osi pē whauho o e-maili, me he le soni hono wā, o ku asi mai lewa eni. Koe tohi tali tali le koe, ki o e-maili pe akauni fo o. Lo mi i e next, ke alu ki he pēsi hoko mai. Whiri o lo mi i a default, ki he anga maheni ene asi. Osi pē pe ake lo mi i ai okay. O lo mi i pe okay, kua ke lava lewa o sio ki ho puha meiri. O ku iai ai inbox, o ku hau ki ai e e-maili ko toa pe, o mai ki a te koe. Ko o upuha meiri eni, pe a kapau o kuke fie sio ki he toenga o e upuha meiri, pe a ke lomi i ai moa, i lalo i he lisiko eni. Pe a koe toenga ko toa ena, ai upuha meiri. Koe mea mahu i ngā taha i he upuha meirini, koe inbox, send, spam, and trash. Inbox. Koe puha eni o ku alu ki ai e-maili ko toa o kuke mau. Send. Koe puha eni o ku tānaki ki ai e-maili ko toa pe, ko ke ave meiha o e-maili. Spam. Alu ki heni ai u e-maili o ku ngari ngari kehe pe whakatupu mau mau ki ho o komi piuta. Trash pe koe kapa veve. Koe e-maili ko toa pe ko ke osi tamatei. O ku tānaki ki nā utolu he puha ko eni. Hono wā. I loi a ngahi tohi e-maili o ku whakatu utāmaki, mo mau he vailasi, tene mau mau i ho kompiuta. Ko osi whakapolo kalamai, pe he kautaha Google pe Gmail, o lava pe ke nau ilo, ka pau o ku iai ha whaahi ngā tohi, o ku hau he meiri, o ku ngari ngari kehe, pe ngari ngari tene mau mau i ai kompiuta, o ku ne awe hanga tonu pe ki he puha spam. Ka pau lewa te ke mau ha meiri i he puha spam, ka ataki whakamole mole, oua au pito te ke whakaawa. O iai ai ki puha he tawhaaki e fo i tohi ko ia,
Lomi ia pea ke tamate. Ka pau lewa o ku ke tui whakapapau, o ksai pe tohi ia, pea ke lomi lewa ai not spam, pea e foki lewa ki he inbox ke whakaawa me iai. Koe lava le ia he le soni hono tolu, ka ataki hoko atu ki he le soni hono whaa. O whaatu, ku lupu tau leke leka, whaingata ia mo tuku hausia, ha pe mata meilangi o ke len inesi.